Deputy Chief Executive Member ka KHADC ba pensngan NCM hene ka singi thoding ulapan kenmau halor ka jingat lenti jang uba latip lang khar kungor nadu kapor kum UMDC kum UEM bar hadu ka syuki CEM ulaya thuru ba ka wena ki jinglong ka ba itenat ba uba latip lang udon kalong haba uwanra ya kanu ka mat ban yakren uda shortcut kum ki ruling jaga Supreme Court lani ka High Court ka ba pen iya ka jing syampang ba ka jing penlut por jang u ban pen kre bha ya kinu ki man Hai haji syai balatip lang khar kungor bat ngai la ya atri kam jo bun ki kam atrai bikin mau bah kapor ka ba ilong kumu CM dong ka hasil autonomous district councils kalong very unique no ka compare kandiat ka jinglong CM tuni balatip ngakan mau ba isimti kumu CM hakar apatrik upnai September aja ka kandai bad hat ko pon ngai bikin mau ka don ka jing bom hun ni kalian jong ka sorka but la persyang no bantung yai kong amal sido tamakla ko pot kumi administrator haka pratrik jong benai February ajar arpo Tenri ke baham per kandiat kolong ba habaga sorkar kali Shah High Court ka High Court kadang itu ia balatip kumbu CM but ngakan mau bahaba ni haban court ya special session dengan bakla manga haga arpulai ni arpsotrik jong ubnai March ajar to barhatu ko por ngakan mau bahaba idang dehi kumbu CM kadon ka no conference motion against CE but i syarimu ka house kumbu CM kabamut ka jinglong CM jong iba latip kalong kat kum ka jingitu na ka kut kalong nadu ka arplik bnai de September arjar ka kandai hadu shwa ka jing simti jong batitos Arhajar arpo kata mut aka arflaitrik upnai March arhajar arpo tenrei kadonno kandiat kajing compare namar ba hapden jong kata ka sorkar rengkat kajing menjur jong gubernur la thung ni kong marsi daro war kumi administrator hangi kajing kli kolong nakaleng ka sorkar ka itu ya administrator hangni nadu ka pratrik ubnai February hadu arplaitrik ubnai March ajar arpo katba kajing sisya legally nagakut kidang itu ya ibalatik lang karngor kumu CM dikata ngasok ipika compare kendia ude CM nagakut hadu arplaitrik ubnai March ajar arpo jingkeli kalau angkat kopor kalau ba hakat tu kopor basimti administrator kamu mau ibarat dia perlu idang dehi CM juga district council nomor ba keyboard juga an hi dang itu bat i syarimu faka arpu wajri nambang galamanga unai March arjara tu haga so simti no iba di dia blokai kendiat sepanga jinglong jingim jung balatip ngahaban ya ro ya kendian kawe galong ba ilong ibriu basyai aktin kanu ka isu ka ba ide ban kran ikran baik klam rasngap ka pen mong yeno ka pen susi yeno but deru ibriu ba ka persang kat bala ban tri sitong banwat ye ki babun ki ruling jong ki Supreme Court High Court bat bun sina baywan sepo ka house i persang ban court nagi ruling baper ulong bam da bungtin than kata-kata tenrei ya ke body ban keren ukuran but aku mangong epi ubri ubasisur ban sajit sautem nakaju ka konsusi pisutu hi kadon gedisanya pai ba di hoi sisa nagalang jonga kapor bai pang po hospital sibil stang yo ban pe di susi ba akajing bu bai ki jong blai akot noi hoi ka kajing klan no jong i kalong sisa kajing do na ka benta jong ni ka council juga konsumsi nang thumai na ka benda kun kham tam ilok
Ni nak leo junga napatang aku borso lang. Bat baka jusuk ka jung blay. Kan long rangkat lang bagi ngasem jung iba lati bang aku. Barka baka mensim ka jung i ban chong phai jung nombor trai. Isa gilong katu kat ne ki ba ngangai kendo ban ngai siam. Bari ba lati.